Maya payabak po kaya katamungan, yabi at alaking kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones para kay Santa Misa ngayti, para king kapasalamatan ng Dick and Helen Gonzalez, Sir Dan family, para king personal akayadwanan ng Allen and Elena Infante, Emeline Guevara Angeles, Laylay Abiog, Bea Landig, para king malagwarang kapaldanan, ding hanggang kamag-anak at kakaluguran tamang masakit, lalong-lalo ni Merla Mangalos, Kaloy Simbulan, Ines Sunga, Jerome Tayag. Para kingalang hanggang kapaynawan din kaladwa ng Norma, Maria Virginia, Celito, Marshall, Benita, Amado, at din hanggang kaladwa, Kim Purgatorio. At Dina.
Something daang kamalan ka rin kabundukan din naratang mamamitaking kalikasan hanggang kanya'y ginusa lubong kataukasan tingdang kamalan daratang king lagyuning kasamping dang pangalan kahing kabundukan. Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyuning ipa, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At keka antimurin. Kakaluguran king mitmong kapakumbaban, at king kataymikan na rin kay kadamong puso, ganakandalangin iyat sisyan ding sabla damong kasalanan. At aduan damo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumbisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo, kapatad, huling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanigapo ko kan Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo, kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Oy pamingmit mong lingap kaya manalig. Emo sana pa yung tulo ting bulaga na kami ning kasakiman, tumipon kaya tinana emi naman kailangan, at bagay-bagay alang tune kabaldugan. Bustan mong maging makabuklat kami palad mirarake kingatsuke kami, karing danupan at kalulo, ban maging mabandi kami harapan mo. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Ecclesiastes. Alang kabaldugan ing sabla, alang kabaldugan nga naning talapanaral. Mag-obraga nga lang patugot, kambening belwan at gelingan, at kaibat ing makinabang, ya itang taong ebitasang memuhunan kapagalan. Iti mo naman alang kabaldugan at makatuliran. Nano mo ing pakinabang ning tao, king sablang depat na, at kapagalan lalam na ning mapaling aldo, kabang mabibiyeka, mako ing problema at ing kasakitan. Agyang ning bengi, ing kaisipan mo eya papaynawa, ing sablang pawang kaparangalan, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pong pakibat tamo karing dalit, nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasya sa puso, ulitan tayo po. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, kayo sana magmasya sa puso. Meko keni magkanta tamo king Ginoo, purihan tayo ing Diyos, amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo kaya, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapurihan. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasya sa puso. Meko keni duko tamo at sambanya, tara siklawod tamo, kingarapaning Ginoo, yaing linalang kaya katamo. Yaing kaya katamong Diyos, itamo ing balen akeyang pagmasabalan, kawan tamo waring keyang ingatan. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasya sa puso. Pakiramdaman yung ngeni ing keyang sasabihan, kayo sa magmasya sa puso, eyo sa pakyapusan, inggewa daring pipumpunan yu, karing meriba. Inyang at yuking atiluking disyerto, karing masa. Karin inamunan dakot pinyubukan. Lipat ning karelang atangalan, ing depat kong mayap para karelangan. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasya sa puso. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Mipasublian kayong mebe kayagom ng Kristo. Inya, sukat yu lang panintunan detang bage, aatyo ka rin banwa, anong nuya ka rin i Kristo. Makaluklukya, dane ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage, aatyo ka rin banwa. Aluwa ring bage, aatyo ketiking yato. Pablasang, mete na kayo, at ingbe, aatyo ngeni kaya kayo, makampampanya king Diyos, kambe ng Kristo. Dapot, king oras, ami pakilala ya i Kristo, at ya ingbe yung tune, ikayo man mipakilala kayo kayagom na, at karake na ka kingkeyang ligaya. Uri na niti,
Sukat yung paten ing sablang amuyot ning yato aatsuke kayo. Ing pamaki pangatawan, ing kanungan, ing kalibyan, ding marawak a pamitanan ning laman, ating kasakiman. Uling ing kasakiman, metong yang anyo ning pamanyamba karing idolo. Kayo maglaram king metong at metong, pablasang, ilokasyon na ing matuang pangatao, kambena ning sabla ng marawak augali. At migani kayo king bayong pangatao. Iti yaing bayong pangatao, mibabayong alang patugot at miwawangis king larawanan ning Diyos, alina lang kaya kayo. Kanita, miganap ing belwa nyo tungkol king kayang sarili. Uli na niti, ala na lang pamiyaliwaring Griego karing Hudyo, ring may sirkumsisyon o ring ali, ring daywan karing eskita, ding alipan karing timawa. Kristo, yamo nga tsu, ya ing sabla at atsu karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itamangan po, katutuan ing amano mo, O Ginoo, pabanalan mo kami, king katutuan. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Nga nakan Jesus, ning meto nga taong kayabe daring malda. Maestro, yutos mo na king kakong kapatad, king ibiyan na kanako ing dake ko king banding likwa ng tatang me. Dapot peki ba't na kaya? Abe, ninong tinuldo ka na ko ban maging ukom o ban pirakayan ko kaya kayong mana. At sinabi na karing sabla, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman, ulinging biyena ning tao e yatitigit king kayang pibandyan, no paman anti iti karakal. Kanita sa elita ni Jesus iting talimhaga, nga na, ingasi ka na ning meto nga taong mabandi, mi ka masanting yang pupol. Nanong daptan ko, nga nang mangutang king kayang sarili. Ala na akong pilulanan king kanakong pupol. Hoy ning daptan ko, nga na. Lasakan ko la rin kanakong kamalig at mitalakad kong lalong mga ragul. Karin ko ilulaning kanakong pupol ating sablang aliwa kong pibandyan. At kaybat sabyan ko king kanakong sarili, kaswerti mo. At yunangan kayong sablang kailangan mo king makabang panahon. Inya magpainawa na kamo, mangan minumat magsaya. Dapot nga naning Ginoo kaya, mangmang,
king bengi muring iti mateka. Kanino may punteng pibandyan at tinipon mo? Makanyan, nga ng Jesus, ing kararasan daring taong titipon pibandyan para king sarili ra. Dapot ela mibabandi arapana ning Diyos. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong sabla. Adwala pong bage, ring didina napansin ng kakatamong mipas sa ebanghelyo ngening Domingo. Adwalang bage, ding titimid na, ning pamamasata mo king balang metong kakatamo, kaniding Domingo. Mumuna yapin po ing pibandyan, ating kadwa naman, yapin po ing kasakiman. Pibandyan at kasakiman, wealth and greed. Mumuna yapin po ing pibandyan, nga na, kayo pa'y subo king pibandyan, mawala mo yan. Kayo pa'y subo king pibandyan, mawala mo yan. Ingkutang bakit? Bakit naning sangkan? Naning rason? Kasi naman ing pibandyan, kasing ulaga yamong bula. Ing pibandyan kasing ulaga yamong bula. Nganapin po ning kagatamong mumunang pamamasa, ameyango king libro ning Ecclesiastes nga na, vanity of vanities, everything is vanity. Alang kabaldugan ing sabla, nga naning kagatamong pamamasa. Suburi ng sabyan nita, bula. Alang kabaldugan ing sabla, bula, inge gana-gana, mawawala. Bulang mawawala. O tayo po pansinan, ing bula, mo apalambat. Ala? Ing bula, mo apilmi. Ing bula, mo apanatili. Uling iti tutong manyaguli. Ing bula, malyap. Agad kakawani. Anong makanyan? Ing dakal tipon. Ing dakal atipon. Dakal ya bula. Nino maning titipon bula. Tao yang makatula. Ing ninumang titipon bula, tao yang mulala. Ulitan ko po, reting ka na ako nga mano. Ing dakalatipon dakalya bula. Ing titipon bula, makatulaya. Ing titipon bula, mulalaya. Mulalaya. Mangmang, nga naning kay katamong pamamasa. Kingaliwang pamangamano, nga namawari niti, mulala. Mangmang, mulala. Nga naning may basang ebanghelyo, po tamuring bengi, mateka. Baliyo po ing bula, makapangaplas ya mata, ale? At makabulag ya mo naman. Mata, nung makanyan, ing dakal apibandyan, mangaplas ne mata. Ing dakal apibandyan, mangaplas ne mata. Inya ing mas maulaga king biyena, na naakakit pa. Ing dakal apibandyan, mangaplas ne mata. Inya ing mas importante, ing mas maulaga king biyena, na naakikilala pa. Nganapin po ning ebanghelyo, ing ulaga na ning biyena ning tao, man mayayakit king kayang kayamanan, no paman anti karakal iti king biyena. Nga na ning pamamasa. Apansinan nyo po, entrada na pa mo, ning mipas sa ebanghelyo, kamuana king kapatad na, ning meto nga taong linapit kang Jesus, ban kanita pa sa hupya. Bakit? Ot mimimuaya iting lalaking linapit king Gino. Uling pipapatenda kasi reting mi kapatad, ding manara. Pipapatenda, ing pibanjanda. Pipapatenda, ing ari-arianda. Paganaka po, ing bula, epekto niya mo naman po ning mua. Ing bula, epekto niya mo naman po ning mua. Inyapin po tintamo ngaus, kingamanong siswa na bubula asbok.
Potang bubula ka asbok, buri ng sabyan, may ngari kang asong magwala. Potang bubula ka asbok, may ngari kang asong magwala. Bayo po yung sabla, ne po, naman po marok ing pibanjan. Ne po, naman po mali, itang mamundar tamong pibanjan tamo, kayamanan tamo. Naman po mali, naman po marok, itang mikakapibanjan tamo. Maging marok yung pibanjan, maging malina ing kayamanan. Potang iti umpisan mo ng giginwan. Maging marok, maging malina ing ating pibanjan, itang mikakapibanjan. Potang iti umpisan mo ng kakalawatan, kakapitan sa samban. Potang manalig na kakaniti, o ting buri ng sabyan niti. Iti po iyay ngausan tamong kasakiman. Nga na po ning mipas sa ebanghelyo, mangilag kayo king sablang uri ning kasakiman. Nga na, buri ng sabyan, miwas ka. Mangilag tamo. Atin pong kasebyan nga na, if it is more than your need, it's greed. If it is more than your need, it is greed. Nanuman kanong migit king kekang kailangan, metong yang kasakiman. Nanumang migit king kekatamong kailangan, iti awsan tayang kasakiman. At napuking kasanding, ing may nga uso ka ring pipanganan. Kaya ninamo kaya katamay, tanap ya kalawot-lawot pa, uling itamong kapampangan, mahilig tamo king pamangan. Ing awsan tamong eat all you can, smorgasbord. Alibo, nung mo hagisan, ing kingwa mong pamangan, wari po, king eat all you can, bayaran mong dagdag. Inakailangan mong gisanan. Ne po? Nung mo agisan, ing kingwa mong pamangan, ating additional yan. Ating additional yan. Neng kay doble king singil yan. Nung makanyan, ing agyo mo mong gisanan, yang kekang kuwanan. Itamong agyo mong gisanan, yamo ing kekang kunan. Uling king kamatutwanan, mabayat ya pasari ing katakawan. Mabayat iya pasari ing sobrang katakawan. Nganapin po nitang meto nga abasa ko pa karing restaurant, apipanganan mi minsan nga na, no leftover. Additional charge for leftover food. Mas grabe naman itang metong ko pangabasa nga na, may multa ang magtira ng pagkain. May multa ang magtira ng pagkain. Ditak mo naman po talaga eh. Kaunti lang naman talaga, konti lang ang kailangan nating material na bagay dito sa mundo. Pamangan, tuknangan, piblasan. At nung tumipon ka man, ing tipunan mo na, itang mawawala. Itang piban dyan na mawawala, na agyo mong dalan ang kakingarapana ni nga pong Ginoo. Piban dyan na mawawala, kayamana na mawawala, na ano yun eh, kalupa na po ning belwan, kalupa na po ning gelingan pamisip, gelingan pangamat, gelingan pangatao. Isan Pablo po, yapong ambo, atin niya pong paganaka, panabilin kay katamo, king kaduang pamamasa tamo ngene, tungkol karing pibanjan kayamanan amayan dalan at kargan. Umpisa na pa mo, ni nga mano ng San Pablo king kaduang pamamasa tamo, nga na, panintunan nyo laretang mangatas sa bage, detang bageng atsu banwa, anong nuka rin niya atsu i Kristo, nga na. Isipan nyo laretang bageng atsu banwa, at aliwaring isipan nyo retang bagay atsu, kaya king yato, nga na. Ulitan ko po, paganaka mo po, po marok ing pibanjan. Alapong mali po marok ing itamo mikakapibanjan tamo. Ing marok king pibanjan, yapin itang titipon tamo king makalili at makasirang pibanjan. Potang mipapakarok na ka, mapapariwara na ka, mipapaburen na ka, ikang tao. Ne po, inaita mo ngan, eta po sana pa'y subo, king pibanjan aanting bula. Mawala mo yan, manatili yan, muabil me, manyaguli. Ing sikaswan mo, ikang tao, yapin itang pibanjan, amayan, dalan at kargan, ang gaking arapana ni nga pong Ginoo. Nanolareti, sinabi ko laki kayo, gelingan pamisip, belwan, gelingan pangatao, gelingan pangamat, dagdagan ko po, kayapan
banalan. Alayo po king pibanjan, ingulaga naning tao. Inya kapay subo king pibanjan, ngakupin kay kayo, mawala mo yan. Talagad kawan po. Sasalbandaya ko, King Josig pang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upayaning banal Espiritu, may bayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasuglirang mieding mete, at king biyalanangga. Amen. pakamalan kong kakaluguran, ing pamanalangin tamo, kingapong Ginoo, mga baldugan niyang pamagkatiwala karing kay katamong sarili, king kayang lingap at pamagdala arapana, karing pamangailangan aning mabilog a Santa Iglesia at ding kalupatang tao. Karing balang kayadonan, ngayongan pong maniga po, Ginoo keke manalig. Ulitan niya po. Ginoo keke manalig. Para ka ring mababalisa, paulining materyal abage, ding masisindak karing karelang obligasyon, ding gigisan karing karelang sarili, kingalang kupas sa pamanipon pibandyan, manalangin taking Ginoo. Ginoo keke manalig. Para ka ring parating alang sapat a oras, ding magobrang sagad king kamatayan, ding mayayango bye kasalungsungan ning karelang obra, manalangin taking Ginoo. Ginoo keke manalig. Para ka ring may bating atulaking bie, ding makiramdam kenuman, ding alang metong mang makiramdam, manalangin taking Ginoo. Ginoo keke manalig. Para ka ring alang panaligan, nonemo ing karelang sarili, ding alang tiwala ka ring aliwa, ding magduda king sabla, at king balang metong, agyang king karelang sarili, manalangin taking Ginoo. Ginoo keke manalig. Para ka ring makisabwatan at magtangkang emayap, ding poeta at artista, ding sira na paninap at ding matula na king karelang sarili, manalangin taking Ginoo. Ginoo keke manalig. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan, lalong-lalo na ing Karitik and Helen Gonzalez Cerdan family, para king personal dang kayaduanan Allen and Elena Infante, Emeline Guevara, Angeles, Laila Abiog, Bea Landig. Para king malagwang kapaldanan daring hanggang kamag-anak at kakaluguran tamong masakit, Merla Mangalos, Kaloy Simbulan, Ines Sunga, Jerome Tayag. At Yulino sanang maligaya king kayariana ring kapatid tamong miyangon na bie, lalong-lalo na Norma, Maria Virginia, Cielito, Marcial, Benita, Amado, Dina, at hanggang kaladwa king purgatorio, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo keke manalig. Ginong kay kaming Diyos, kay kami manalig, ikasana, ing kay kaming maging tunay pibandyan, tula at ligaya king biye. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuy, ting daon karinggamat mo, kikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo sa nareting ayin, at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na king alanganggang regalo keka. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginuma natili ke kayo, At kaya kan timorin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliling pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul itingan dapat mo. Ing pamanaliwa na ning panahon, kaleldo at kauran, pamintuan ing batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan niya king lelangan kambe ning sabla mong kapagmulalan. Iyo ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo at pupurian ing kekang ligaya, king sablang dapat mo kapamilatan ng Kristong Ginumi, purian da ka Ginoo. Kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at kanan niya. Itiing ka na kong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyad mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyan na yung kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti, bilang gabi gaganagan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biya ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamuha mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, i Pasiano ingke kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko naketiking yato, ang tiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, meragayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling niya, ading sablang meya nguna biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kegan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at Iwan, Maria Vianney, at inupad king malmong gaborian, king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan na, kambe na kaya, ibang mayupayang kagumning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan ng Anti mo pong anak ng inampun, ning kay katamong malugod agino, maus na mong enikeya, karingamanong tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ng kang pakalulo, parati kayong may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapang apos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Hesu Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, lunelawan mo ing kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kan timorin. Ipakita po ngeneng misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kong sabla. Niyo, hingga katamong maya pag-inu Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos sa malalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaws king dulang ng kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ko, dapat yung kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. In celebration of the Year of the Youth, the Archdiocesan Commission on Youth Ministry has relaunched the KKK, or the Cruzada ng Cruz ng Kayanakan, with the Jubilee Millennium Cross as the focal point of the celebration in the Archdiocese. The Jubilee Millennium Cross, which has relics of the true cross of Jesus Christ, will visit our parish this afternoon at 2 o'clock with the arrival rite at the St. Jude Village Welcome Ark. The cross will be with us until Wednesday, August 7. We will like to join all mandated organizations and our parish community to share in this significant spiritual experience by joining us in welcoming the Jubilee Millennium Cross this afternoon at 2 p.m. This will be with a street dance parade, procession, and welcome mass. Also, do come and participate in the following activities during the stay of the cross with us as follows. August 5, Monday, 4 p.m., Parish Vigil Rosary. 5:30 p.m., Formation Talk. 7:30 p.m., Youth Way of the Cross. August 6, Tuesday, 4 p.m., Parish Vigil Rosary. 6:30 p.m., Holy Mass. 7:30 p.m., Prayer in the Way of Tithe and Confession. August 7, Wednesday, 9 a.m., Parish Vigil, Rosary, and Veneration of the Cross with mandated organizations as lead groups. 5 p.m., Novena to our Mother of Perpetual Help. 5:30 p.m., Holy Mass. 7:30 p.m., Transfer of the Cross to Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement. Members of mandated organizations are advised to check the details of their participation with their respective coordinators. Our parish treasurer, Sister Emma Pineda, prepared the parish financial statement for the month of July 2019, which will be displayed on the monitors. Please watch. Oh, live ya po pala. Good morning po. Statement of opening receipts and disbursements for the month ended July 2019. Cash receipts, mass intentions, 30,150. Mass collections, 262,665. Baptisms, 18,900. Weddings, 3,000. Baptismal certificate, 500. Marriage certificate, 500. Marriage banns, 10,000, for a total of 325,715. Cash disbursements, stipend and stole fees, 49,500. Parish secretary, 12,000. Parish sacristan, 9,000. Janitorial services, 11,000. Meals and subsistence, 12,000. Groceries, 5,193.25. Representation expenses, 6,033 pesos. Electricity, 17,432.32. Telecommunication, 1,500. Cable, 600. Liturgical supplies and paraphernalia, 1,585. Gifts and donations, 10,000. Miscellaneous, 16,818.75. Laundry, 2,000. Total disbursements, 154,662.32. Excess over receipts over disbursements, 50% parish priest discretionary fund, 85,526.34.
50% Paris Fund cash, 85,526.34, total of 171,052 pesos and 68 centavos. Our Paris Fund cash beginning balance is 95,367.77. Add share 50% for the month of July, 85,526.34. Less expenses of a total of 180,894.11. Less expenses, RQS is 8,380.50. Further studies 500. Total of 8,880.50. Balance of Paris fund cash and is 172,013 pesos and 61 centavos. Thank you po. Good morning ulit. Thank you to our treasurer, Sister Emma Pineda. Manalangin tamo. O Ginong malugod, pagkalub mo kay kami ingsi kananing bayong biya, kapamilataning kalam na ning Eucharistia, ipamingwa mo kami king lugod mo at isadya mo kami para king alanganggang pamanatpus. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At kaya kanti mo rin, idukuyo ring puntukyo at manigapu king bendisyuna ning Diyos. Mayap, ing miyabe-yabe tamong mibule, karingulaganan ning bageng atsu kaya katamo. Wa magtamasa tamong alang bigaganakan karing simpleng bage, pigkalub na ning Diyos king aldoldo tang pamibiyabye. Dapot parati tasa ng manatiling malaya, mitimawa kapamalata ng Jesus sa ginuta mo, kapilan man na maging alipan ning ninuman o nanuman. At idaketa mo king metong at metong, ingkay katamong pamikikaluguran tula at kayatinan, kambe naning bendisyon naning mayupayang Diyos, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa mi daw ne, umen ako ngani king kapayapanan. Salamat king Diyos.